BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Bivyiza abakunzi ba BBC gahuza miryango mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa mbere tariki ya 4 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. U Rwanda na Tanzania bemeranyije gusubukura ikorwa ry'umuhanda wa gari ya moshi. Ese abahanga mu by'ubukungu babona ishyirwa mu bikorwa ryawo uti? N'ubu ndacyabona ko ari bya bindi kugeza aho nzabonera wenda ngo iby'umwihariko bije mu bungo bitandukanye by'ubushize mu bihe. Naho mu Rwanda bamwe bavugwaho kujya gushaka aho babana bagendeye ku mitungo bafite. Turaza kumva icyo abanyamategeko babivugaho mu yandi makuru. Mu mikino Al Ahly yegukanye igikombe cya Afrika cya volleyball naho Manchester United izakina Champions League umwaka utaha. Ay'imikino ntabacike Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Anne Marie niwe mwiza. Mbere gutangira amakuru twabategura kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye mugenzi wacu Prime Ndikumagenge yaduteguriye amakuru agezweho hirya no hino. Igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga yuko bwato bwacu busambura ibisasu vya misile bwarenganye mu muhora wa Hormuz ubu bukaba buriko burakorera mu kigobe c'abarabu mu gikorwa co kugurura uwo muhora wugawe na Iran. Ishami ry'ico gisirikare muri ako karere cabeshuje ivyari vyavuzwe na Iran ko bumwe muri ubwo bwato bw'intambara bwari bwasubijwe inyuma ku nguvu. Cavuze yuko ubwato bubiri bw'ibicuruzwa bufise ibendera rya Amerika bwashoboye guca muri uwo muhora atankomanzi. Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu zivuga yuko Iran yarace ibisasu bine vya misile ibitumbereza ku butaka bwayo. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'ico gihugu bwavuze yuko bitatu vyategerewe bikiri mu kirere, icakane naco kigwa mu mazi. Bwabwiye abanyagihugu yuko ibiturika bumvise mu bice bitandukanye by'igihugu byari bivuye ku buhinga bwo kwivuna umwansi. Abategetsi ba Buraya bakoraniye mu nama ya Amerika muri Armenia bavuze bashimitse yuko uruhagarara rurangwa ku isi n'imigenderanire mibi na Amerika bikeneye inzira ihuriweko ku kibazo c'umutekano. Umukuru w'urwego rutwara ishirahamwe rya Buraya Ursula von der Leyen yavuze yuko Uburaya butegerezwa kunyarutsa gukora ibikoresho byo kwivuna umwasi kugira bukomeze ubushobozi bwabwo bwa gisirikare. Umukuru wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze yuko uwo mugabane ukwiye kwitegurira guhangana n'ibyo ugaramira ivyo ari byo byose. Umushikiranganji wa mbere wa Canada umutegetsi wa mbere atari umunyaburaya yitavye iyo nama yashimitse mu kuvuga yuko Uburaya budakiye kumva yuko bugenewe kubaho nk'izinga riri mu isi y'ikibi. Aya makuru mwumva na ya BBC. Leta ya Nigeria ivuga yuko yatanguje umugambi wo gutahana abanyagihugu bavuka muri ico gihugu ubu baba muri Afrika y'Epfo kubera imyerekano iterekwa abanyamahanga muri ico gihugu. Ubushikiranganji bwa Nigeria bushinzwe imigenderanire bwavuze yuko abantu hafi 130 baturuka muri Nigeria gushika ubu bamaze kwiyandikisha mu nteguro nshasha yuko batahanwa na leta. Ni inkuru ya Siriaki muhawe nayo. Ubushikiranganji bwa Nigeria bujejwe imigenderanire buvuga ko aho muri Afrika y'Epfo abanyanigeria babiri bishwe ahantu habiri hatandukanye ku ndwi iheze. Aho muri Afrika y'Epfo kuva mu ndwi iheze haguma haba imyerekano ibera no mu bisagara vya Pretoria na Johannesburg aho abayitaba bagiriza abanyamahanga batagira ivyangombwa kubatwara ubuzi, guhungabanya umutekano n'ibindi vyankenerwa. Harategekanijwe yindi myerekano. Abaharanira uburenganzira bw'abanyamahanga bamaze imyaka myinshi bavuga ko abanyamahanga bagwa mu mporero z'ingwane z'ubutunzi ziri muri Afrika y'Epfo. Umukuru w'igihugu Cyril Ramaphosa yari yamirije iyo myerekano yiyemeza gutorera umuti ikibazo c'abinjira muri Afrika y'Epfo.
umukuru wa leta ya gisirikare ya Mali Colonel Assimi Goïta agiye gufata n'amabanga y'umushikiranganje wo kwivuna abansi nyuma y'iyicwa ry'umushikiranganje wo kwivuna abansi yahahora mu bitero by'abagwana biyitirira idini rya Islam hamwe n'abagwana barondera kwiyonkora b'abatuareg. Sadio Kamara yishwe mu gitero c'umwihevyi yiturikiriza ko ibibombe ku rugo rwiwe hafi y'umurwa mukuru Bamako mu kwezi guheze. Ico gihugu co mu burengerazuba bwa Afrika kimaze igihe gihanzwe no kurwanya intureka y'imigwi igwanya ubutegetsi nubwo hakozwe ibikorwa byinshi bikomeye by'umutekano kuva igisirikare gifashe ubutegetsi mu 2020. Latifa urakoze cyane Prime. Dutangiye amakuru twabateguriye kuri mugoroba ku buryo burambuye. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda aherutse kugira uruzinduko rw'umunsi umwe muri Tanzania, n'uruzinduko yashimiyemo mugenzi we wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wamwakiriye. Hashimangira ko bagiranye ibiganiro bigamije gushyira imbaraga mu mubano ibihugu byombi bisanganywe, ndetse yagaragaje ko Tanzania ari umufatanyabikorwa w'ingenzi ku bukungu bw'u Rwanda n'ibindi bihugu. Perezida wa Tanzania we yagaragaje ko mu buhahirane u Rwanda na Tanzania ari ibihugu bihagaze neza, aho u Rwanda rukura ibicuruzwa muri icyo gihugu ndetse namwe mu banyatanzania bagashora imari mu Rwanda. Mu gushaka gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'uru rugendo rwakurikiwe n'urwa Perezida wa Kenya William Ruto muri Tanzania, twavugishije Ruziga Masantura Emmanuel, umuhanga mu bijyanye n'ubukungu. Dutangira tumubaza icyo uruzinduko ruvuze ku mubano w'ibihugu byombi. Kunoza imibanire hagati y'u Rwanda na Tanzania, ubucuti hagati y'abakuru b'ibihugu byombi, kuzamura agahenge k'ibibazo tugenda tubona umunsi ku wundi bihindagurika n'izamuka rikabije ry'ibiciro bitewe n'imbogamizi yaba izishamikiye ku mahoro n'izidashamikiye ku mahoro, zifasha mu bijyanye n'ubucuruzi, zibangamira ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Utekereza ko ari ukubera iki Perezida Paul Kagame yaba yaragiye muri Tanzania? Iyo turebye ibikorwa remezo byagiye biganirwaho igihe kirekire hagati y'ibihugu byombi ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere, nk'umuhanda wa gari ya moshi, ubona ko bikeneye ko bisubukurwa. Byakomeje kuvugwa kenshi, ariko wareba uburyo bikorwamo ugasanga igihugu cyavugwaga mbere nk'u Rwanda kuri uyu mushinga cyagiye kijya ku ruhande, ahubwo ukabona uyu mushinga mu gihe wubakwaga mu byiciro bitandukanye, guturuka Dar es Salaam kugera Morogoro kugera Dodoma harimo harakora neza, gari ya moshi ikoresheje amashanyarazi irakora neza, ariko wareba ukubaka hagati ya Isaka kugera Rusumo no kuva Rusumo kugera i Kigali ukabona ni ikintu cyari kitakiganirwaho. Ntekereza ko rero ibiganiro nk'ibi cyangwa uruzinduko rushobora kuba rwaravuyemo by'umwihariko urumuri rutoya rugaragaza aho byaba byerekeza mu bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa by'uyu mushinga watuma ubwikorezi muri aka karere cyane cyane kuri uyu muhora wo hagati bworohera u Rwanda muri rusange. Hari mugarutse kuri uyu mushinga wo gukora umuhanda wa gari ya moshi, ibingibi nta nubwo ari n'ubwa mbere byari bivuzwe. Ese ubona ni nk'ukubera iki uyu mushinga wari waradindiye na mbere hose ukaba wongeye gusubukurwa? Uyu mushinga wagiye udindira bitewe n'uko hagaragaraga yuko icyo twita priority, ibihabwa agaciro kurusha ibindi. Ni ukuvuga ngo iyo urebye ubwikorezi hagati y'u Rwanda na Tanzania ubona ko bwakomeje kubaho kandi bukorwa neza hifashishijwe imodoka. Wareba ubwikorezi hagati y'u Rwanda na Tanzania ku bicuruzwa byanyuraga mu Rwanda bijya mu bihugu byo mu karere, ugasanga imibanire hagati y'u Rwanda n'ibi bihugu bindi, yaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, mu gihe byahungabanye byagaragaye yuko Tanzania ikeneye kugirana umubano wihariye n'ibyo bihugu direct, kandi mu by'ukuri ibicuruzwa byinshi byaracaga ahangaha. Gusubukurwa kuri uyu muhanda hazagamo n'ibindi bijyanye n'aho buri gihugu kibogamiye ku bijyanye n'umutekano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, mu karere k'ibiyaga bigari. Ibindi byakabaye bifasha abikorera ntabwo bishyirwa imbere. None se ubu ngubu murabona ishyirwa mu bikorwa ryawo kuri ubu ngubu rizahita rishoboka? Kubera ko hatatangajwe mu buryo bw'umwihariko inzira bizakorwamo, biriya byahuje abakuru b'ibihugu nibyo bigenda bigatuma technical teams zihura bagashyiraho uburyo. Ubwo buryo mburebye bashyizeho noneho nkareba uburyo butandukanye n'ubwari buriho, nibwo nabasha kumenya kubona icyo cyizere. Ariko ntakubeshye n'ubu ndacyabona ko ari bya bindi, kugeza aho nzabonera wenda ngo iby'umwihariko bijemo ubu ngubu bitandukanye iby'ubushize ni ibihe, kubera ko abenshi bakiri muri izo system ku mpande z'u Rwanda, uruhande rw'u Rwanda n'uruhande rwa Tanzania baracyahari uko bari bameze, ndetse n'ibyadindizaga byinshi biracyahari, biracyahagaze gutyo uko byari bimeze, nta kintu ndi kubona cyahindutse gikomeye ku
ku buryo bavuga ngo uyu munsi nibwo bigiye kwihuta kurusha ubushize. Inyuma ya Perezida Paul Kagame nanone uyu munsi Perezida Ruto nawe wa Kenya yagiye muri Tanzania. Ibi ngibi byaba hari icyo bisobanuye? Bisobanuye ikintu kinini cyane cyane kuri uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ibyandi by'umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi, ariko bikazatanga umwuka mwiza ku bihugu bindi byo mu karere, kuko ibi bihugu biramutse bitagiranye umubano mwiza n'ibindi bihugu byo mu karere byahura n'imbogamizi zikomeye cyane. Ku rwego rwa politike no ku rwego rw'ubucuruzi, ntekereza ko urugendo rwa Ruto ruri bufashe cyane ibi bihugu byombi, ariko bikanunganira n'ibindi bihugu byo mu karere. Haba hari nk'impungenge se cyangwa amahirwe u Rwanda rwabona muri ubu bufatanye bwa Tanzania na Kenya? Yego, ibi bihugu bitabanye neza, bitagiranye imishyikirano myiza, ni ukuvuga ngo n'u Rwanda hari ibicuruzwa byabo byaba afite. Icyo ni ikintu cya kabiri. U Rwanda rwungukira ahanini kuri politike, ku mwuka mwiza hagati ya bino bihugu, kubera ko ubwumvikane hagati ya Tanzania na Kenya byatuma habaho politiki imwe ihuriho, cyangwa umurongo umwe uhuriweho ku gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, butigeze na rimwe buha amahwemo u Rwanda. Bivuze ngo Tanzania na Kenya bafite ubwumvikane mu rwego rwa politike, ku murongo bumvikanaho wo gukemura ibibazo byo muri Kongo y'Uburasirazuba, u Rwanda rwabyungukiramo. Uwo yari Ruzigama Santora Emmanuel, umuhanga mu by'ubukungu, wasobanuraga icy'urugendo rwa Perezida Paul Kagame muri Tanzania rwaba ruvuze ku mubano w'ibihugu byombi. Dukomeje n'aya makuru, impuguke mu by'imibanire y'abantu ndetse n'abanyamategeko bavuga ko abitegura gushinga ingo bakwiye guhitamo neza uburyo bazacungaho umutungo kugira ngo birinde impaka zishobora kuvuka nyuma. Ni mu gihe ivangamutungo rusange aribwo buryo benshi bahitamo kuri ubu ngo hakaba hagaragara impaka zijyanye n'imitungo mu gihe abashyingiranywe bahisemo gutandukana. Ni inkuru twateguriwe na Jean Claude Mwambutsa. Umukozi ushinzwe irangamimerere mu rumwe mu mirenge y'umujyi wa Kigali twaganiriye, ariko agasaba kudakoresha amajwi ye, avuga ko uburyo bw'ivangamutungo risesuye aribwo abamugana bakunze guhitamo iyo bagiye gusezerana. Ibivugwa n'uyu muyobozi binemezwa n'abo twaganiriye. Niba umusore musezeranye akavuga ngo ngiye twasezeranye ivangamutungo nyine muhahana, isa n'isaha yakurukana akaza n'undi bagasezerana ivangamutungo rusange. Ariko iyo ufite ivangamutungo muragabana, kandi ntagire ubwoba bwo kuvuga ati reka tugabane. Sezerana ivangamutungo rusange uko n'ubundi umuntu abana n'undi bizeranye nta kibazo, ariko iyo bimeze gutya kenshi haba harimo gukingakingana ibintu. Mbese nubwo aba baburanira ivangamutungo risesuye, buhoro buhoro haragenda hagaragara abasaba ko umutungo w'umuryango wacungwa hashingiwe ku cyo buri wese mu bashakanye yinjije mu rugo. Ngo hari aho bigenda bigaragara ko umukobwa cyangwa umuhungu ahitamo mugenzi we ariko banje gutera akajisho ku byo atunze. Mwasezeranye rusange basigaye babyifashisha, ugasanga barasenya ingo cyane ku bwinshi. Umukobwa w'ikigihe n'umusore imwe yirebaho nakirebaho, akavuga ati ngiye ngiye gushaka umusore umukobwa nkurikije imitungo afite. Umukobwa nawe ugasanga cyane ku jisho, akavuga ati imitungo ni yanjye, reka dukore ivangamutungo muhahana. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 wo mu mujyi wa Kigali wadusabye kutavuga umwirondoro we, avuga ko yatandukanye n'umugore we bari bamaranye imyaka 12. Avuga ko umugore yashakishije impamvu zituma batandukana kugira ngo yegukane igice cy'umutungo kandi ataragize uruhare runini mu kuwushaka. Umunyamategeko Emeline Nyembo hunganira abantu mu nkiko unakunze gutanga ubujyanama mu mategeko arebana n'umuryango, yemeza ko ikibazo kigoye ingo muri iki gihe ari imicungire y'umutungo. Benshi bari bazi ivangamutungo rusange, ibijyanye na muhahano ndetse n'ibijyanye n'ivanguramutungo rusange. Haje uburyo bwa kane aho abantu bashobora gukorana amasezerano y'uburyo bazacunga imitungo, uburyo bazafata imyenda, uburyo hazabamo impano, uburyo buri muntu azaba afite inshingano ze. Kuba bifuza kuzagira umuryango bakawukana byiza, ariko bibaba na byiza iyo buri wese asobanukiwe uburyo bazarushinga n'uburyo bacuzemo umutungo, ntawe ugize isoni n'ipfunwe, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi hatazabaho misunderstanding ishobora gutuma habaho amakimbirane. Ikibazo cy'umuco ndetse no gutinya kurebwa nabi n'abagize imiryango yombi hari aho gituma bamwe biyemeza uburyo runaka bwo gucunga umutungo, nyamara atari cyo cyemezo bari gufata ku bwabo. Umunyamategeko Emeline Nyembo avuga ko abagiye gushakana bagomba kwizera ko umwanzuro wafashe ari uwabo kandi bakirinda amarangamutima akabije. Gukunda umuntu ntabwo bivuze yuko uceceka. Abantu bagombye kuva muri icyo kintu cyo kuvuga ngo njyewe ni wowe nkunda, ibintu ntacyo bimbwiye. Ushobora kuba ukunda umuntu koko ibintu ntacyo bikubwiye, ariko n'ubundi mu rukundo rwanyu ibyo bintu biraza. Reba nk'umuntu ugiye gusezerana n'umuntu ntamenye ko uwo muntu afite amadeni, ibintu byose wagiye kumutereza n'utwe yari afite
kubera kutashaka kumenya cyangwa kutifuza kumubaza kubera isoni kuko byagiye mu ivangamutungo nabyo bakabitwara. Ikibazo cy'imitungo kiza ku isonga y'ibibazo bivuka mu ngo ndetse kikaba mu bya mbere bituma abashakanye basaba gutandukana. Haravugwa abashakana nabo badakunda kubera inyungu zishingiye ku mitungo. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Aya ni amakuru ya BBC Gahuzamiryango mukomeje kumva. Reka dufate akaruhuko gato turagaruka mu kanya. BBC Gahuzamiryango kuri Humuriza mu Burundi ni kuri FM 99.6. Dukomeje n'amakuru twabateguriye mu gihe impande zihanganye mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo zikomeje kwitana bamwana kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo kurangiza intambara. Abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bari mu gikorwa cyo gusura abaturage bo muri ako karere kugira ngo babahumurize. Kongolo Jacques, umwe mu bajyanama ba Perezida Felix Tshisekedi, yabwiye mugenzi wacu Siriake Muhawe nayo aho bageze basurana agira icyo avuga ku birego bya 23 ishinja leta kudashaka gushyira mu bikorwa amasezerano yo guhagarika intambara ndetse no guhererekanya imfungo. Nagiye Uvira, mvuye Uvira inja aho bita Baraka, mvuye Baraka inja mu Bibogobogo. Abumva yuko bagiye Kibogobogo ariko ukaba utashoboye gushika mu Minembwe, uwo babwira ko ari kubera iki? Minembwe iri okipe na n'ingabo z'u Rwanda na Red Tabara na Twirwaneho n'abandi ba ingabo za AFC. Ntabwo nagera mu Minembwe. Ijambo ryagiye rikujanye ugiye gushikiriza abo bantu ryari ijambo nyabaki? Twagiye kugarura amahoro muri kariya karere hagati y'amakominote agatuyemo cyangwa se amoko atuye muri kariya karere ka Bibogobogo. Twagiye kubaganiriza kugira ngo tumenye ibibazo bafite, niyo yari intego yo kugira tubaganize twongere tubunge babumwe. Message ya kabiri twagiye hariya kugira ngo Perezida amenye neza koko eske ingabo z'uburundi ko zirakorera abanyamurenge genocide aho ziri hose. Turongera kureba ngo ese FARDC kwirica abanyamurenge hariya koko mwasanze ukuri ari ukuwe. Ndavuga uko abaturage bavuze ko iyo bitahatarira kuba ingabo za leta y'u Burundi na FARDC baba barishwe bagashira kubera ingabo za Red Tabara zifatikanyije n'ingabo zahoze ari mayimayi. Izo nizo ngabo zabicaga zabateraga imihana yabo. Uko niko abaturage bavuze. Rero dusanga ya makuru avuga ko FARDC ihaye ikorera abanyamurenge genocide atari ukuri, ahubwo ari propaganda na leta y'Ikigali bahaye bakora ku nyungu za politike zabo. Muri ivyo uhejeje kuvuga uragarukanye mu kurimi rwawe uri kuragarukana u Rwanda, ariko hari amasezerano mwagiraniye, hari n'amasezerano mwagiraniye n'imigwi iri kiragwana ngaho, aho umuntu yovuga nka M23 ejo bundi mwarahuriye i Montreux mu Busuwisi, mwumvikana ingene ivyo bintu bigiye kuva mu nzira. Mwahanye imisi 10 gusa kugira ngo mwe mwashize mu ngiro amasezerano abiri ayo guhagarika intambara hamwe nayo gusubizana imfungwa. Ivyo bintu n'uyu munsi abo mwaganiriye no kuvuga M23 ibagiza ko atari kimwe muri akora, kandi biri mu ntumbero kugira ngo abo bantu mwagiye gusura baronka amahoro. Ivyo mubivuga kwiki? Iriya protocole ya liberation de prisonniers ntabwo ari igomba guha amahoro abanyabibogobogo cyangwa se abaturage ba Minembwe. Gufungura abantu ni processus. Hari ibisabwa gukorwa mu buryo bwa barabagiza ko gushika batacu muri akora kari mwahanye imisi 10. Kuvuga kwabo baza bakoresha amadrone y'u Rwanda akaturasa barangiza akaba aribo baje kuvuga ngo leta ya Kongo niyo yarashe n'amadrone. Inzego zishinzwe gushira mu bikorwa amasezerano ya Geneve cyangwa se ya Doha ziriko zirakora. Mwege mubwiye ariko baratwumva mu babeshuze mwovuga yuko kuvyo mwiyemeje muteye kuruhe rugero mumaze gukora ibihe kuri ivyo byo guhagarika intambara n'ivyo bijanye no guhagarika no gusubiza imfungwa? Hari ama organisation internationale ahakora mu buryo informel muri parti iri contrôler n'abari abantu menshi cyane tuzi kandi tuvugana nayo. Nejo bundi ni twebwe ni guverinoma ya autorije ko abantu bagenda abanyanitaire bakubaruje bagenda bakagera mu Minembwe. Izo ni intambwe zihagije. Ni nayo mpamvu ariko ntunyishuye intambwe mumaze kugira mwebwe kugira twumve aho biriko birafite. Intambwe ya mbere nayikubwiye ibiganiro byarakozwe hagati ya guverinoma na CICR. Ivyo ngivyo murabizi aho kugeza ubu ngubu Minembwe CICR yagezeyo mu buryo bugaragara ngira mwabonye ama video nitwe twabiotorije. Izo ni intambwe zikomeye. Uwo yari umwe mu bajyanama ba Perezida Felix Antoine Tshisekedi, Kongolo Jacques.
Mu Burundi leta y'iki gihugu irateganya gutanga uburyo n'ibikoresho ku binyamakuru bitandukanye kugira ngo bibashe gukora neza umwuga wabyo. Ibi byatangajwe n'umwungirije minisitiri ushinzwe itangazamakuru kuri uyu munsi abanyamakuru mu Burundi bari kwizihiza umunsi wahariwe ubwisanzure bwo gutangaza amakuru. Ubusanzwe uyu munsi wizihizwa buri tariki ya 3 z'ukwezi kwa gatanu. Abanyamakuru bo mu Burundi bavuga ko muri iki gihe bahura n'imbogamizi zirimo abategetsi bamwe batabaha amakuru, ubukene bw'ibikoresho ndetse n'imibereho mibi bakorera mu n'inkuru twateguriwe na Patrick Waso. Nkuko bivugwa na bamwe bamenyesha amakuru batandukanye bo mu gisagara ca Bujumbura bari bitabiriye ibirori vyo guhimbaza umunsi wahariye ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, ngo uwo munsi ushitse mu Burundi ibintu vyinshi byarahindutse. Uburorero batanga nuko habaye iyongerekana ku murindi udasanzwe kubimenyesha amakuru. Haza kandi urundi runganwe rw'abamenyesha amakuru kuva mu mwaka wa 2015. Ubu ngo bahura n'ingorane nyinshi mu mwuga wabo, intambamyi nazo zikaba umurengera. Ubwigenge burahari na cyane cyane ko bivuka ku bwishi, umugabo ako kantu gahaze kuko umenga hariho ababibaza ko bagiye kuronkamo amafaranga menshi ugasanga ariko akora umwuga atamuhamagara afise, ako karahari. Indongozi zirakwiye kumenya ko ziriho kugira zitange amakuru, babone yuko umumenyesha amakuru yaje korondera ko amakuru babona yuko umenga aje kubabuza uburenganzira bwabo. Nibaduhe ayo makuru babwiriza kuronka, natwe bizoheza bidufashe mu kurangura umwuga wacu. Ugasanga n'umumenyesha amakuru no munsi ntari karakora, novuga nti nakaranga mutima nk'umumenyesha amakuru koko arafatirwa n'ubukene, ugasanga ubukene buriko burinjira mu mwuga wiwe, ntabikore novuga nti professionnel makomirifo mu kwivako avuga ati je no munsi amakuru yande ndayarondera nitanze kugira ngo nkore inkuru ikwiye. Umwunganizi w'umushikiranganje wo kumenyesha amakuru aremeza ko intambamyi zozo zitabuze. Jean-Claude Nizigiyimana amenyesha ko leta y'u Burundi igiye gufasha imenyesha amakuru bitandukanye bikorera mu Burundi mu ntumbero yo kuvyorohereza. Igihugu kitashikiriza inkuru usanga ari igihugu kirimwo ibihuha byinshi, nk'indongozi zatanga amakuru cyane cyane bivanye n'amakuru umuntu abakeneye. Turahanura izo ndongozi z'igihugu ku rwego rw'intara no mu makomine ndetse no mu mazone yuko boja barorohereza abamenyesha amakuru, ariko bakaborohereza hisunzwe amategeko. Hariho nko mu bushikiranganje bwo kumenyesha amakuru n'imenyesha amakuru hari itegeko riko rategurwa zokorohereza imibiro y'ibimenyesha amakuru mu gushigikira ibimenyesha amakuru mu kwironsa uburyo bwo gukora, ariko ntibumve yuko ubwo buryo leta izotanga aribwo buzoza gutuma ibimenyesha amakuru bibaho bikomera. Oya, Ishiramwe RSF Reporters Sans Frontières rikurikirana ibijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku isi mu cegeranyo cy'uyu mwaka, Uburundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko buri ku mwanya wa 4 mu bihugu 9 vyakorewemwo ico cigwa. Uburundi bwungutse ibibanza bitandatu mu ishiramwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC. Kenya iza mu kibanza ca mbere, Tanzania ubwa kabiri, Sudani y'Epfo ubwa gatatu, Uburundi mu kibanza ca kane. U Rwanda ruza mu mwanya wa nyuma mu bihugu 9 bigize iryo shirahamwe. Ibujumbura, Patrick Waso. Mugenzi wacu Patrick Waso arakoze cyane. Reka tubase kongeze ku kinamico Urunana cyo ku munsi w'ejo. Mu kiganiro Urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye, muri uyu mugoroba nagize akazi kenshi ndavuga nti reka nkureke turaza kuvugana kuri telefone. Nabyo ntacyo bimeze bite? Mama wawe na n'ubu ntabwo arakumva ngo akurikire uburenganzira bwawe bwo kwihitiramo. Shana n'ubu nta kirahinduka mu myumvire ya mama pe. Ye baba we, oya mukecuru ndamuzi, kumukuramo icyo yishyize mu mutwe ntabwo byoroha. Gusa ikibazo mfite gikomeye suko mama adashaka Chris. Ikibazo ufite kirenze icyo se ni ikihanye. Ni 12:45 kuri BBC. Dukomereje mu makuru y'imikino twateguriwe na mugenzi wacu Yves Bucyana. Mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda, ikipe ya Al Ahly yo mu Misiri niyo yegukanye igikombe cyabaye ya mbere iwayo muri Afrika mu mukino wa volleyball. Kwa gatandatu nibwo iryo rushanwa ryasojwe i Kigali. Al Ahly itsinda Police FC yo mu Rwanda 7-3 ku busa.
mu mupira w'amaguru kuwa gatandatu nyine shampiyona y'u Rwanda yarakomeje umukino wari utegerejwe n'abantu benshi hagati ya Rayon Sport na APR FC warangiye amakipe yombi anganya igitego kimwe kuri kimwe. Kuri uwo munsi kandi ikipe ya El Merreikh yo muri Sudani yatsinze Gicumbi 3-0. Ni mu gihe Al Hilal ku munsi w'ejo yatsinze ikipe ya AS Kigali 2-0 ikomeza kuyobora urutonde rwa shampiyona n'amanota 68, mu gihe APR FC ya kabiri ifite 56. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza shampiyona ya English Premier League yarakomeje. Ikipe ya Manchester United ikaba yaraye itsinze Liverpool 3-2. Kobe Mainoo ni umukinnyi wongereye amasezerano n'ikipe ya Manchester United kuwa kane w'icyumweru gishize. Yishimiye ayo masezerano mashya atsinda igitego cy'insinzi cyasubije Manchester United muri Champions League nyuma yo kwegukana insinzi mu mukino w'ishiraniro wagaragayemo ibitego 5 wahuje amakipe yombi ku kibuga cya Old Trafford. Insinzi itumye United isubira mu makipe akomeye i Burayi. Manchester United yaherukaga muri Champions League mu myaka 2 ishize, bivuze ko Liverpool igikeneye amanota 4 kugira ngo nayo yemeze umwanya wayo muri Champions League. Insinzi kandi ishobora gushimangira amahirwe ya Michael Carrick yo guhabwa akazi k'umutoza mukuru mu buryo buhoraho. Carrick ubu amaze gutsinda Liverpool, Manchester City, Arsenal, Tottenham na Chelsea, akaba asoje urugendo rwo gutsinda amakipe yose akomeye yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni mu gihe Tottenham yaraye ivuye mu murongo w'izimanuka nyuma yo gutsinda Aston Villa 2-1. Ubu yafashe umwanya wa 17 irusha West Ham inota 1. Nkiri muri yo shampiyona y'Ubwongereza kandi mu gihe Arsenal kuwa gatandatu yatsinze Fulham 3-0 igashyiramo ikinyuranyo cy'amanota 6 hagati yayo na Manchester City mu rugamba rwo guhatanira igikombe cya shampiyona. Muri iri joro Manchester City ishobora kugabanyaho amanota 3 niramuka itsinze umukino wayo na Everton ku kibuga cya Everton. Soreze mu mukino wa tenisi, Yannick Sinner yabaye undi mukinnyi muri tenisi y'abagabo wegukanye ibikombe 5 byikurikiranye bya ATP Masters nyuma yo gutsinda Alexander Zverev 7-2 ku mukino wa nyuma wa Madrid Open. Benjamin niyo kwizerwa. Urakoze cyane Yves. Uyu Mutaliyani uri ku mwanya wa mbere mu isi ya tennis yatsinze uwo mukino mu buryo bumworoheye, umukino wamaze gusa iminota 58. Yannick Sinner ufite imyaka 24 amaze kwegukana amarushanwa 3 ya mbere ya ATP Masters muri uyu mwaka, ni ukuvuga aya Indian Wells, Miami ndetse na Monte Carlo. Akaba yari yaranatwaye irya Paris Masters mu mezi 5 ashize. Djokovic nawe yegukanye ibikombe 5 bikurikiranye inshuro 2, bwa mbere hagati ya Indian Wells n'irushanwa rya Canada muri 2011, bwa kabiri kuva muri Paris Masters ya 2014 kugeza muri Rome Masters ya 2015, ariko ntiyakinnye i Monte Carlo ni Madrid muri ibyo bihe byombi. Uyu munyaserbia w'imyaka 38 ni nawe mukinnyi wenyine wageze mu muhigo wa Golden Masters uwo kwegukana amarushanwa yose 9 ya Masters. Uwo muhigo ariko Sinner nawe ashobora kuwugeraho naramuka atsinze irushanwa rya Roma mu cyumweru gitaha. Yves, ngushimire cyane Benjamin. Mu bagore igikombe cya Madrid Open cyegukanywe n'umunya Ukraine Marta Kostyuk watsinze Umurusiya Mira Andreeva 7-2 yegukana igikombe cya Madrid Open, akaba ari naryo rushanwa rya mbere ryo ku rwego rwa WTA Masters atwaye. Uyu mukinnyi uri ku mwanya wa 23 ku isi, iyo nsinzi yamugize umukinnyi wa kabiri gusa utari mu bakinnyi 20 ba mbere ku isi ubashije kwegukana insinzi mu murwa mukuru wa Espagne. Ayo niyo y'imikino nabateguriye Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza bijyango muri Afrika no kwisi yose.
mugenzi wacu Yves Bucyana arakoze cyane niwe tugejeje ku musozi w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba gusa mbere yo gusoza reka twongere twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu ari yibanzeho twababwiye ko u Rwanda na Tanzania bemeranyije gusubukura ikorwa ry'umuhanda wa gari ya moshi ndetse kandi twarebye twumvise n'icyo abahanga mu by'ubukungu babona kwishyirwa mu bikorwa ryawo twababwiye kandi ko nanone mu Rwanda bamwe bavugwaho kujya gushaka abo babana bagendeye ku mitungo bafite twabibutse ko mushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye Facebook na X BBC Gahuza Miryango ndetse na website yacu bbcgahuza.com tubonereho no gushimira bakomeje kudukurikira mu makuru dushimire Arcade wavuze ngo buhumuza turabakurikiye 5/5 dushimire nta Karutimana Emmanuel wavuze Bujumbura mu Burundi tubateza amatwi dushimire Turatsinze Martin wavuze ati twishimiye uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cyacu w'u Rwanda biragarura umwuka mwiza mu karere n'undi watubwiye ko muri Dubai turi kumwe dushimire ndetse n'abandi bose bagiye batandukanye twabibutsa ko namushobora no gukomeza gutanga ibitekerezo mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi naho kwambwa bw'ibyuma twari kumwe na Jonathan Mwangi haya makuru yarahagarariwe na Anne Marie Numwiza